Moi boas, grazas a todos por asistir. Últimamente se han hecho os principales aspectos do CETA, o acordo de comunicación bilateral firmado por cada Unión Europea o pasado 30 de outubro, sin ordenar os procesos que está todavía en o europeo, como pode ser o TTIP ou o TISA. Se ten o TTIP, comezou a aparecer unha medida a raíz da superación feita por Luís Holanda, o CETA sempre ha sido moito máis desconhecido, máis alá os activistas, a xente que de unha maneira ou outra para os tratados. Neste mes de febrero votarase no Parlamento Europeo a ratificación do texto, polo que podía quedar provisionalmente individual. Por iso, de cara a manifestación que está cara ao este sábado 21, diferentes lugares de Europa, dende Lugo, outros que estén no Matadoiro, que estamos á mesa, decidimos realizar ese debate con diferentes invitados. Para tratar o mesmo, acompañamos Juan Marín, secretario de Seguridade da Relación Ciudadana de Compostela, Antón Sánchez, del Concello de Maia do Parlamento de Libre, secretario de Granjas, Laura López Paz, de Students for Liberty, en sustitución de Santiago Carlos, por motivo de salud de vida de Granjas. Ben, a estrutura da mesa redonda serán 55 minutos aproximadamente con mesa entre os tres, para despois dar paso a 25 minutos de turno de preguntas. Comenzamos unha pequena exposición de 2 minutos para cada un dos participantes e sin posibilidad de interrogarse. A pregunta é sincera e compresa ao mesmo tempo. Que é o que representa o CETA e cal é a posición da organización ou partido que representamos. Vamos a por favor. Nós, en Ciudadanos, somos defensores do libre comercio. Porque o libre comercio xera riqueza, crecemento e, por tanto, emprego. E beneficios non só para as empresas, sino para os traballadores e os consumidores en xeral, que se poden adquirir unha nova variedade de produtos a un buen precio e con unha calidad seguramente. Por tanto, en principio, nós nos posicionamos a favor da acción do CETA como proyecto de desarrollo do libre comercio con os años. Non obstante, podemos reservas con estes acordos non deben menos calar o que é a calidade de vida e o derecho de estar que tenemos en las europeas. Que pedimos, deseamos, estamos pendientes de la situación, que primero se resuelven derechos fundamentales, como son los derechos humanos, a protección del consumidor, los derechos laborales, otro tipo de medidas que están protegidas por las legislaciones nacionales. Que os servicios públicos, como a sanidade, a educación, incluso a auga, queden fora do acordo, que son competencias estatais, que se aproveite a firma destes tratados para promover un comercio sostenible. E, por último, que existan mecanismos xurídicos que den flexibilidade tanto aos emisores e que non nos carguen a cambiar esa expectativa de los públicas y se cumplen eso. Por ejemplo, CETA, vemos que se está a cumplir, los criterios todavía están en negociación, por tanto, no se conoce este estudio, pero que si se conoce, que se cumplen estas normas y, por tanto, estamos a favor. Antón, ¿autoridad que representa o CETA? O CETA é un mecanismo dos capitais multinacionais para seguir con ese proceso producido por la crisis del capitalismo, donde a tasa de ganancia cada vez máis reducida, por lo tanto, es el indicador da saúde do capitalismo. Esa tasa de ganancia cada vez menor é unha tasa cada vez máis pequena. Para seguir mantendo os beneficios, hay que poder traer máis parte da tasa e esa parte da tasa se identifica evidentemente aos traballadores e traballadoras. É imposible conciliar os servicios de maneiro ciudadanos, que precisamente as barreiras arancelarias de Europa e de Canadá están moi baixas, son espacios xa moi abertos, e o que van estes tratados de segunda xeración é por as barreiras non arancelarias. E cales son as barreiras non arancelarias para a actividade comercial que consideran estas multinacionais? A legislación laboral, a legislación
medioambiental, social, a privatización dos servicios públicos para meterlos no mercado, poder explorar como nichos de mercado, por tanto, é imposible considerarlos como muy peligroso de darle máis poder a multinacionais porque se crea algo de denunciar os juicios para a democracia que se crea este proceso de tribunal de inversores, justiza privada para as multinacionais que poden reclamar contra medidas legislativas que consideren que reducen as súas expectativas de ganancia. Nos parece gravísimo e, ademais, a cláusula chamada Troika que bloquea cualquier volta atrás na facer públicos os servicios privatizados. Es decir, non se pode privatizar máis porque non volver a facer públicos os servicios. Por tanto, creo que foi claro que este mecanismo as multinacionales de explotación nas desarrolladoras despois de debatiremos máis vai que demostrar con datos as funcións que dicen que o comercio xenera riqueza e emprego. Ahora? En primer lugar, desde que queremos agradecer a comunidade a mesa que vamos a interesar nun lugar que está favorecendo a nuestra posibilidades. Nos o que vimos é para defender que é a liberdade. E como nós temos que defender a liberdade para nós, simplemente un planazo para que esa liberdade poda levarse a cabo. É por iso que, en primeiro lugar, nós estamos a favor do libre comercio. E aplaudimos aqueles aspectos no que estes tratados favorecen o libre comercio, porque é cierto que saben. Pero nós queremos un libre comercio de verdade. E por eso non estamos a favor de que estes tratados teñan cláusulas de letra pequena ou teñan unha especie de relación entre amiguinos que o que fai é que estean respectados polo poder do Estado, polos lois do Estado, en definitiva, pola burocracia, e non permitan que sexan as persoas que realmente podemos tomar as decisiones. É por iso que nós, para defender o libre comercio, que queremos é rebaixar as aranceles, é rebaixar toda a clase de obstáculos que están impedindo a libre circulación de capitais, de mercancías e tamén de persoas. Porque, para nós, o libre comercio ten unha serie de beneficios inmensos que despois debemos enumerar o compañero de Marea para que se consciente de que isto é necesario, de que isto é bo, de que isto beneficia. Pero non beneficia as grandes multinacionales, non beneficia a Ortega, non beneficia as grandes empresas. O que fai é beneficiar o propio consumidor, porque somos nós, os individuos, os que estamos, ao fin e ao cabo, elixindo o que non mercamos. Entón, cando máis oportunidades teñamos cantas máis eleccións podamos facer e cantas máis decisións podamos tomar, en definitiva, seremos nós, os consumidores, os que estaremos sendo beneficiados. E é por iso, porque nós sempre estaremos a favor do libre comercio. A pesar de que estes tratados ainda están en proceso e que queda moito que facer e moito por mellorar, nós, dende SPL, sempre estaremos a favor do libre comercio, sempre estaremos a favor da liberdade e sempre estaremos a favor da creación da riqueza, porque isto será o que fará a sociedade un lugar máis xusto. Gracias. Bueno, vamos a intentar focalizar la actividad de ya lo hemos tratado. O sea, las reglas que se pueden decir, claro, sí, ¿crees que la trabajo en procesos podría ofrecer la soberanía popular? Non utilizaría esa expresión porque sería pensar que Z é algo illado dun proceso que xa é centrado sobre a soberanía popular que é o democrático. Debo tratar no Parlamento Galego, no Parlamento Galego se ten aprobados leis no Parlamento do Estado, leis que buscan a soberanía popular e sin que a sociedade se entere e que haxa liberdade para o mercado. A lei de delimitación aprobada, pois pasou sin pena nin gloria, porque o auditor pouca xente saberá o motivo dunha lei de delimitación que impide, por exemplo, os concellos ou as administracións que o impedimento con desplegamento das antenas da telefonía móvil, números de licencia paisaxística, licencia de saúde, etc. Un continuo de regras que fan que se cumpra a soberanía popular e que as multinacionais decidan sobre cuestións que afectan a nosotros. E
ninguén pode estar en contra de falar con libertad, sí, pero lo concreto non sei a que se refiere sobre o libre comercio. Falan de libre comercio cando falo de contrato, no galego, eu digo que libertad ten un galego neste libre comercio, a libertad que ten, a libertad é nula. O libre comercio é o NAFTA, o acordo entre Canadá, Estados Unidos e México, para deslocalizar o cinturón do óxido en Estados Unidos hacia a fronteira mexicana, que tamén non é a libertad daqueles mexicanos que intentan cruzar Estados Unidos porque se les furtou o seu modo de vida por as exportacións de millo americano. Non vexo libertad para a clase traballadora consecuencias destes tratados de libre mercado. Pero eu sí que vexo que non é Canadá contra a Unión Europea, sino que é as multinacionais con gran capital contra a clase traballadora. E o resultado, como se decía, é falar ao concreto. Cales foron os resultados do Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá e Estados Unidos? Falemos disso. Falemos que melhorou as condicións da clase traballadora americana. Portanto, estas últimas eleccións se moveu en un sentido de esa globalización progresista que resulta máis beneficio. E le pregunte neses lugares onde se foi toda a industria, e le pregunte cando traballadores de outros países que facían competencia con salarios de miseria, pois a xente do textil que perdeu o seu emprego, para mí non é liberdade. Vale, pois o compañero de María estaba falando do sector lácteo e dos problemas que teñen os traballadores. Soy de certo que os traballadores con problemas non só que creemos que mentres os trabajadores que estén a estes niveles en tan altos, pois é normal que tengan problemas. Porque hai diferentes estudios que están demostrando como, por exemplo, o sector textil, cando quere producir en Estados Unidos, pois teñen que cobrar ou teñen que sufrir uns cálculos que poden chegar entre o 20 ou 40%. Isto pasa igual tamén con diferentes cerámicas ou diferentes produtos que teñen que cobrar un alto peso para poder competir en igualdade de competición noutros países. É por iso que nós estamos en contra do proteccionismo, da definitiva de ter que cobrar un preço demasiado alto para poder operar en la liberdade no comercio. Porque para nós, como dixen anteriormente, a clave é que o libre comercio vai beneficiar a persoa, vai beneficiar o individuo, vai beneficiar o consumidor, que vai apostar a estes beneficios a que é que entrar. Bueno, A pregunta es si esto afecta a la soberanía nacional, preguntando cómo se basa la vacunación futurista contra las mujeres, el discurso de género. Yo que leo articulado de este tratado, articulado bastante expreso, que sí se preserva a soberanía nacional mediante a soberanía de los distintos estados que tienen capacidad para limitar a participación de los servicios públicos, la participación, la seguridad, la educación, y todo lo que queda reservado a los estados. También queda reservada todo lo que ve la capacidad de los países para mantener los estándares de seguridad alimentaria, de seguridad de protección. Por cierto, son los estándares que lógicamente estamos hablando de países que no tienen estándares de elevados, estamos hablando de Canadá, un país que es reconocido como uno de los países más avanzados en la protección, la seguridad alimentaria, la protección por tanto, non vexo esa continuación que se está a falar de parte dos contrarios a todos os beneficios que aporta a fruta a festa de los Eu falei de incorporación do feito, falei da propia natureza e da propia dinámica do capitalismo inherente á súa natureza. Se a tasa de ganancia baixa, de onde sacamos esa ganancia? Evidentemente, aumentando a tasa de explotación. Non é ningún tipo de explicación, non é a dinámica
normal, pode dinamizar todo o desenvolvemento. Falando do proteccionismo e do Z, non si é proteccionismo. Para determinados intereses hai proteccionismo. En Estados Unidos hai proteccionismo para a profesión de médicos, para os dentistas, para determinadas profesións que si que teñen moi limitado o acceso da xente que ven de fora para exercer a súa profesión. Para eso si que hai proteccionismo. Para determinados sectores estratégicos en Estados Unidos, en Alemania, en Francia, claro que hai proteccionismo. Estamos a falar dunha libre competencia. É dicir, bueno, pois libre competencia será cando complicamos en lograr a definición. Non pode ser esa libre competencia en base á explotación vigente. Para poner un exemplo que define moi ben a natureza do capitalismo. Sí, bueno, está claro que son construyesado para poder ir a comprar Inditex con unha camiseta de posición. Sí, en que condicións para o inverso? Eso é a libre competencia, eso é o libre mercado. A liberdade deses medios que traballan no vestido, eso non é ser a parte do capitalismo. Ou é só a parte do capitalismo que debe ir a comprar unha camiseta por 600. Se unha camiseta por 600 é porque os traballadores que con esas camisetas cobran determinados salarios e deciden os salarios determinados. E depois, a protección dos servicios públicos se fala. Se escolle, é evidente que toda esta presión do capital multinacionais é progresiva. Hai cuestións que non se llegan a aceptar socialmente e por eso o TTIP provocou ese rechazo. Pero, por exemplo, os servicios públicos funcionan o sistema da lista elegida. Cada Estado ten que decir que servicios quedan fora. Que pasa se alguma cuestión non se prevé e non se pone esa lista elegida? Que pasa? Por que non é o contrario? Por que non podemos decidir democráticamente cales son as cuestións que se poden privatizar ou gestionar dentro privado? Non. Se utiliza a lista negativa. Por que se vai un tribunal especial para as institucións? Que ese tribunal especial vai poder facer que as grandes multinacionais denuncien, como están denunciando en outros casos. En Canadá, por exemplo, a legislación referente ao tabaco, cando digan, por exemplo, que aproben unha normativa medioambiental en Galicia ou no Estado español sobre minería, que as empresas mineras denuncien que a súa expectativa de ganancia en función deixamos establecer con esta legislación medioambiental, por lo tanto, o pouco de recurrir non a un tribunal público, sino a un tribunal privado, pagando todos nós o coste deste xuízo, vamos, son cuestións concretas que, evidentemente, non responden a unha teoría de situación. É a realidade, pero responde-se a natureza do propio capitalismo. Ahora un poco digo, a los problemas que son ocurridos en la clase, cambia el estilo de accesibilidad de la sociedad. O sistema actual que se plantea en CEPAS, un dos sistemas avanzados a la acción internacional de actividad comercial, porque es más avanzado que la anterior, o ISS. Trata de un tribunal realmente constituido por un español europeo, Canadá, por el ciudadano, son juristas, es un tribunal estable que permite controlar la operación, los recursos. Por tanto, yo creo que tiene un poco garantista el sistema que se plantea está haciendo las cosas. Por otra parte, que se plantea siempre desde el punto de vista de las multinacionales que llaman ¿qué pasa con las pequeñas empresas que quieren ir a invertir en Canadá, en este caso, en Estados Unidos, y que están avalando las legislaciones locales a sus inversiones? Yo creo que estos mecanismos son garantistas que conceden un espacio de estabilidad que favorece el derecho de los inversores. No solo los grandes multinacionales, sino siempre que condicionan esto, sino que hay que mirar también cómo se benefician las pequeñas empresas que viven un problema de este tipo de cosas. Yo creo que hasta que las empresas van a beneficiar. Creemos que las pequeñas empresas están a favor, pymes, están a favor de este tipo de cosas. Yo creo que sí. Las pymes están en
evidentemente, que a xente tuviera cartos para poder consumir e comprar nos pequenos comercios. Non estaban vinculados no Ministerio en Canadá. Iso é un feito seguinte. Quen negociou isto? Un foro os autónomos da lei, os autónomos que son os grandes multinacionales. E ese tribunal, o foro que se crea para a armonización regulatoria, se pone un nome moi bonito para as cousas, a armonización regulatoria é institucionalizar o lobística. É dicir, vai haber un foro que non é como armonizar, e esa armonización, evidentemente, vai ser sempre a baixa. Vai ser sempre a baixa. Na agricultura, na agricultura laboral, eso a bola de migratoria que se una legislación medioambiental determinada, y eso es buscar un lugar adelante. Justo para hacer que hacer más veces una prueba de facilidad, que se da dos certificados iguales, eso es una prueba de facilidad. Porque va a ganar eso, como no, resulta, porque están explicados, tienen departamentos que están especializados en exportar. Una pequeña empresa, por tener que hacer dos veces aquí en Canadá una serie de pruebas, o tener que pasar una certificación igual aquí en Canadá, o tener que cumplir una norma que no es exactamente igual, que exige análisis diferentes, eso sí es una barrera que impide a las pequeñas empresas llegar a la mercado. ¿Y por qué entonces grandes debates durante estos 7 años o respecto a la privatización dos servicios? Si simplemente era una cuestión de burocracia, de facilitar, de agilizar. No, los grandes debates fueron de decir, tema del agua, tema de la agricultura, tema de los estándares sanitarios, esos fueron los grandes debates. Por lo tanto, una de incidentes. Esto va a dejar una ideología que considera que a teoría lo protege. Es decir, neste mundo nos vai ver, se hai grandes empresas, as que les vai ver, entón a nos chegará a fora de ter os seus beneficios. Claro, justamente o contrario, se as grandes empresas lle vai ver precisamente porque empeoran as condicións dos traballadores, ese funcionamento evidente. E estamos falando, pongamos exemplos, que foi o que aconteceu en Canadá, en México e nos Estados Unidos? Beneficiou a pequena empresa. Vayamos a facer, hoxe en día, en Estados Unidos, unha enchisa con respecto a nosa columna de carro nafta, vamos a pequena empresa de Estados Unidos. En Detroit, en todas estas ciudades, son un efecto da globalización. A situación da globalización e as autoridades que estaban ali, exactamente para entender o mundo. En este caso, no estamos ya ciudadanos, porque no podemos conseguir es que estas trabas, estos aranceles, estos obstáculos, lo que farán no les vais a clarificar o proceso do cidadano e clarificar o proceso do consumidor. Que, por exemplo, que teña que facer 2 veces o mismo mecanismo. Por exemplo, pois como as temas de protección solar. Aquí en Europa, pois vamos a la venta, porque se pasan unha serie de exames, unha serie de test, e as podemos conseguir perfectamente. Pero despois chegan os estranxeiros que están a Canadá, por exemplo, que teñen que volver a fazer este exame. É dicir, son trabas e trabas que están ali para iniciar o proceso. En canto ao libre mercado, que nos consideramos que é beneficioso, é que no ano 1975, case o 50% da población mundial vivía na pobreza. E hoxe en día é o 20%. Son datos que obviamente non son perfectos, pero nos dan talento, nos dan foros para que sigamos traballando nesta senda. Antes, a esperanza de vida non remontaba a sequera os 30 anos, agora xa esperamos os 70. A desnutrición infantil hoxe está no 10%, e antes xa estaba no 25%. Ademais, a tasa de mortalidade infantil agora solamente está no 5%. Estos son datos que, por exemplo, en China, na que a pobreza se reduciu ata o 15%. Son datos que fan que o libre comercio está a favor da ciudadanía, a favor do consumidor, e o que fai é xerar un clima de riqueza e de bienestar e de libre intercambio de produtos que producen un beneficio de todos. Como cuestión,
produce un tema muy interesante y que es legítimo que un principio de precaución. Es decir, o sea, a crema solar podemos poner los organismos modificados genéticamente también, para representar todos los estudiantes por la libertad, muy importante que los transgénicos lleguen rápido al mercado, porque para mí la gran libertad de poder consumir individualmente los transgénicos. Hombre, pues aquí discreto, es decir, eu aposto por un principio de precaución, precisamente é algo que sí, é certo, que retrasa e ralentiza a entrada dos transgénicos en Europa. Sí, é un familiar de que os estándares de calidade sanitarios os fixamos democráticamente nos ámbitos de decisión que teníamos. E se eu en Galicia fixo unos estándares de calidade determinados, que os produtos que se consuman aquí cumplan os estándares determinados. E non que cumplan os estándares que se determinaron en Canadá, nos exclusivos e por os canadienses. Eu quero que, cando se ponga en circulación os transgénicos, este comprobado que efecto vai ter para a biodiversidade do meu país, do meu vivo, que efecto pode ter para a saúde e que efecto terá para os agricultores do meu país, da minha zona. Que eso é o legítimo que vos a vostedes, por o contrario, por darle razón a Monsanto que quere sacar beneficios tanto antes e, por lo tanto, considera que en Europa esa resistencia de legislación que impide a entrada masiva dos transgénicos son obstáculos non hagan nada. Pois están claras as posicións. Para mí o primeiro é o outro. A garantía da saúde, a garantía da ordenación, do equilibrio e a democracia. Evidentemente, eu non quero que o mundo gobernado directamente xa por multinacionais que estén en un foro de armonización regulamentaria. O que quero é, primeiro, xa que se determine que se dá que vive a xente. Porque ten que estar a Unión Europea tratando un tratado de comercio. É a nosa prioridade. É a nosa prioridade que se trata en Europa por libre comercio. Ou é unha prioridade que se faga políticas de redistribución ou de reducción da desigualdade? Os datos hai que dar fe. Non sei onde sacarse os datos da pobreza a nivel mundial. O 20% da tasa de pobreza xa o supera o Estado español, hoxe en día. E supoño que non será dos países máis pobres do mundo. Galicia está xa no 20% e o Estado español ten tasas de desigualdade superiores. Os grandes problemas que deberíamos de debatir, que evidentemente unha forma estes tratados. Non é o 20%, sino que se reduzca ao 10%, o 60% de la transgénica ao 10%, a pobreza extrema. Eso non quer decir que a igualdade sea limitada. Seguramente se da contigo que a igualdade é limitada. E onde se abre esa pobreza non que se hagan máis pobres. Porque o libre comercio, en flujos de fluxo, non máis igualdade no mundo. É certo que dentro das grandes potencias, o mundo avanzado, a desigualdade é menor. Eso non quer decir que países como China ou como India se han incorporado Eu filo de máis da FAO do Banco Mundial. Los sacos de fiasco, hemos estudiado Sí, evidentemente, cada un caso. Pero bueno, todos os temas a tratar, para moitos, se trataba como máis convenido, máis todavía, os servicios públicos. Eu baso nese sentido, eu baso en diferencias, eu baso na realidade do acordo, do acordo, os servicios públicos hasta la verdad. Salvaguarda a posibilidades dos Estados administren e gestionen os servicios públicos. E, por tanto, non é un enemigo dese interés. Bueno, pois, non é tan así, é dicir, un sanísimo da lista negativa, os Estados teñen que ter unha lista negativa, é dicir, na Constitución española do 128, o 128 de todos para subordinado, o interés geral, que había que denunciar, sobre isto, pois, aquí cambiamos, empezamos a instalar as nosas normativas, nos explico aquí, na lei do nivel do mercado, a priorización do beneficio privado. Pois aquí se prioriza o beneficio privado e non é certo, é dicir, se están metendo lunes constantemente, porque no propio Z, nos 1500 páginas de banco, entende, ese gran
fala de que non poderá considerarse sectores salvaguardados do privado a aqueles que compitan xa con agentes privados. E hoxe en día, en moitos sectores, como a sanidade, a educación, non deixan agentes privados implicados. E como se fixo aquí na lei de administración local, tamén a actividade pública e as empresas públicas teñen que prestar os servicios a un nivel que se marca como precio competitivo. E nós temos que impor determinados servicios medirse con criterios economicistas. Por tanto, unha presión constante para privatizar servicios públicos. Probablemente es distinta a las es cierto, se ocupa este tipo de actividades, pero también es bastante distinto. Por ejemplo, es decir, o que se permite que si un servicio público hay competencia, está privatizado en los estados, que puede competir con empresas que venden también en la verdad. Ya están empresas instaladas en el mundo de por tanto, lo único que hay que realizar eso es hacer los servicios abastecientes para la competencia. Entonces, por tanto, no se está privatizando nada que no se está privatizando, sino que no existe esa reducción. Pero se sigue tratando también como servicio público. Por tanto, no entiendo que eso es estar en el servicio público, está dentro, digamos, que está aprobado ya por los propios ciudadanos del país. Y que no existe ese fenómeno democrático, pues de pronto considero el Parlamento Europeo democrático, porque así lo quiero representar los documentos para el Parlamento Europeo. Por tanto, considero un Parlamento democrático. Nos consideramos que este tratado no é o que é privatizar, senón porque vai darnos a oportunidade de elegir se queremos contratar a un traballador español como funcionario aquí ou se queremos contratar a unha empresa de outro país. Entón, ambos consumidores teñen os mesmos derechos a poder optar ao mesmo posto de traballo. En este caso, o que faríamos sería eliminar a desigualdade que pode haber entre os de fora e os de dentro para que, neste caso, todos teñamos as mesmas oportunidades. Pero hai uns mecanismos que convén explicar, tanto na lista negativa, que pode ser que non se prevea sectores que no futuro mellor souber o sector das tecnologías, como é determinadas tecnologías que reservaban ese servicio público, non se prevé, xa se entra a competencia e despois hai a semana que da fuerza, que é que impide un sector non organizado por o sector público. Esas dos cuestións é ser aberto para un sentido e pesado para outro. Entón, é un progreso constante desa actividade. Igual que sabemos aquí hai un concelleiro e sabe ben que é moi fácil na legislación actual privatizar servicios e é moi difícil recuperar os traballos públicos. Todo está perfectamente cerrado. Se quer recuperar algo para a gestión pública, porque toca a salir da administración local, non contratar personal público, etc. E o que é que xa hai na lei, claro, iso que non é só un ataque continuo, exactamente. Constantemente se está dicindo aos servicios locais se ten que dar un precio determinado, senón se pode ceder a administración que non se pode decidir en só con a opción para a administración. Eso es el gobierno también es como de los productos las empresas. Con estas relaciones de futuros pueden verse afectadas a las intereses también. Si tú contratas una empresa a este servicio público, después de que esa posibilidad de la empresa. Por tanto, yo creo que en el caso, yo considero que este tipo de acuerdos está haciendo de beneficiar un mundo. A barrera que estamos imponiendo, la Constitución y las personas para posibilidad un equilibrio de poder competir con muchos mercados de otros países que tuvieran un poco de sí. Por tanto, en ningún momento se está privando los estados de necesidad o administrar los servicios públicos, sino que se está permitiendo que él, como empresa española, pueda llegar a Canadá e estar a servicios que o goberno está mostrando nas empresas. Eso é o que está. Ahora, ¿a qué crees que se debe a la finalidad de las negociaciones?
asociacións, este tipo de tratados? Pois, un tipo de tratados sempre modificar o que corresponde, o que pasa en casa. Pero se me entiende que hoxe en día temos que explicar tamén o que pasa en casa, pois a política, o goberno, o parlamento. É dicir, que se nós estamos tenindo a transparencia e poder comprobar o que pasa en estes tratados, consideramos que o xusto sería garantir esta transparencia para todos os amigos da ciudadanía e todos os amigos do goberno. Eu vou estar a isto agora, porque primeiro perguntar se de verdade alguém se crê que os tratados se fan para a pequena empresa e para os trabalhadores. Porque hai antecedentes sobre os resultados dos tratados de libre comercio. Bueno, pues un antecedente malo que tuvo tamén as nosas consecuencias na política, e igual tamén no Estado español. É evidente que tratados de libre comercio, tratados de libre los efectos de los tratados de libre comercio son evidentes que favorecen a deslocalización, perjudican muchísimo máis a pequena e mediana empresa, porque multinacionais, evidentemente, se trasladan a Estados Unidos, a Canadá ou a México, con mucha máis facilidade que o ferreteiro de Detroit, que traballa para a Ford, evidentemente, os traballadores teñen a súa vida e non os efectos que para ti non se ven, que se quede o 40% da xente de Detroit en paro, eso non pasa nada, porque a legislatura non pode comprar con total libertad, pero son os intereses de traballadores que son perjudicados precisamente por esas políticas que permiten a deslocalización de competencia de traballadores. Unha competencia desigual, evidente, un traballador de un salario de Detroit sufre as consecuencias de ese traballador en México que traballan por buscar el conocimiento. Pois eso debe... No, eu que creo que, por exemplo, esas 50.000 toneladas de tocino que se van a deixar entrar de Canadá van a perjudicar o produtor de tocino, ou os polos que se van a meter os tratamentos de todo que se permite, que aquí non, van a perjudicar a xa precaria situación da producción. No, eso era así, eso era así. Las normas como la por los que vengan de Canadá, que dan las soluciones de la alimentación. No, se sabe discutir, no se sabe cómo encontrar la forma de la alimentación que va a avanzar. No se sabe si aquí se arriba a aplicar la aplicación de todo, o aquí también vamos a poder ver que, como decía el compañero, está que unas trabas que ven aquí, o porco, produce como se produzca, o con peluteroso, o argumentar. Porque leer originalmente o tratando de sí, seguramente sea un torticero, pero hai un acordo de entrada anual de 50.000 toneladas de porcino, que evidentemente os produtores de porcino grupos se deben estar contentísimos con eso, ¿no? E ademais, podemos falar da sostenibilidade dun sistema baseado nas exportacións de alimentos no momento biométrico de alimentos en relación á saúde do planeta, que isto é ningún sentido desde o punto de vista ecológico, de saúde, dos dereitos dos traballadores, ningún sentido estes momentos de importación, exportación, o sea, que nos vemos eso. E con respecto ao que decía, a sociedade ten un sentido de que hai uns señores poderosos que teñen a capacidade de ter interlocución os membros do Consello de Europa e para cuestións que non hace a todos os que van a consultar. Por eso son públicas esas denuncias. Era un sintomático que para la técnica era aclarar a los representantes del Parlamento Europeo y comentar incluso finalidades a juicios y trabajar con los opiniones sobre la finalidad de este había una cierta oportunidad
pero que era transitoria, permitiendo los procesos de negociación, que básicamente tienen una reserva siempre que necesitan la negociación para no llegar a los tratados. Pero lo que es cierto es que ahora hace, sí que la defensa no va a ser colgada. ¿Qué pasa? Ahí se lo yo creo que sí hubo parcialmente, porque sí hubo una mala manera administrativa política, por lo gobierno español, que tiene que haber tramitado en los parlamentos, ese tipo de debates, para que haya gente conocida, para que Usted está aprobado como gobierno en función. eso es lo que no está, eso es lo pero eso es la cosa, evidentemente esto no se aprobaría nunca. Si hay información que gente sabe que se aprueba, no se aprobaría o se nunca. Y falta la ratificación del 28, que es otro aspecto. Está aprobado por el europeo, por eso está aplicado. Vais a votar en febrero aproximadamente, para el Parlamento Europeo, instamos a los diputados a votar en contra. Dice que está ratificado por 28 estados. Pero mientras, provisionalmente ya se va a aplicar. Sabemos que hay interés que sea provisionalmente se vaya a aplicar. Yo se centran determinadas bases perigosas, pero podemos hablar de los menores, que han aprobado 2 años y mientras se está aplicando provisionalmente, así que nos dijo aquí en un parlamento opinar, conocernos, no solo España, pero también España o municipal. pero eso es una condición necesaria, si no nos apropiamos de cosas más sencillas. Eso es lo que me interesa a mí, y me interesa otras cosas. Debatir otras cosas, debatir de reducir la desigualdad, debatir de un trabajo digno. ¿Qué está pasando cuando vemos o Brexit, cuando vemos Trump, cuando vemos o Brexit? Es evidente que la reacción, acertada o equivocada, no puedo defender evidentemente Trump. Pues un tipo de gente a que a globalización ha prejudicado. Evidentemente Trump no vaya a reducir las políticas neoliberales, pero o síntoma que tiene lugar para Trump é que hai xente, traballadores e traballadoras, as políticas de globalización que lle trouxeron para un diseño. E eso son síntomas que creo que debes hacer reflexionar, que debe ser que estas políticas deben estar hablando de ser. Si miramos no corto plazo, lógicamente, la desigualdad que sufrimos está dando resultados distintos. Si miramos no medio plazo, es evidente que la globalización que hemos sufrido después de la guerra mundial, los beneficios que trouxe para la humanidad son impresionantes. Pero ahora que pensé que se estamos hablando de una crisis financiera que tiene que ver con los excesos, con una serie de elementos del sistema que actuaron de alguna manera. Y lógicamente lo que es aprovechar son estas crisis para reforzar el sistema y no para volver atrás. No quiero volver a ser una forma de no quiero avanzar. La organización, lógicamente, es muy grande. Hay temas de seguridad, por isso, no mercado de la moderna, no mercado xa se aplica tamén no século XVI, o período da Segunda Guerra Mundial, a crise do petróleo nos 70, non se caracteriza por a expansión do mercado, máis de como contrario, é por a instauración en Europa do sistema de bienestar, que tiña impostos, naquele tempo de impostos no patrimonio, tasas marginais ata o 90% de beneficio, ata o 90%, cando agora aquí non chega nin o 30%, e que o tipo efectivo establece unha política agraria europea precisamente proteccionista con avances de todo o contrario e que evidentemente foi desmantelado a partir dos 70 por a ofensiva neoliberal, pero non se caracteriza como ofensiva do libre comercio Europa ni esa aplicación, máis ben o contrario. Evidentemente, si todo é achacado
ao libre comercio, pois, é unha visión, no mundo hai algo máis que o libre comercio. Naquele momento había un bloque soviético que presionaba para que Europa se fixase nas políticas sociais contrarias a través de vos non é característica fundamental dese período a aposta por o libre comercio. E en Estados Unidos tiene por la Nosotros creemos que para garantizar el estado de bienestar, para que este tenga transporte, tenga poder, podemos cuidar, podemos alimentar a través de las políticas de libre comercio, porque sin esas los últimos 30 años nos están dando a mayor riqueza que digo de la humanidad. Y esto nos beneficia a todos, a los consumidores, a las empresas, porque no es que solo se tengan en las multinacionales multinacionales, sino que también afecta o pequeño comercio o las pymes, ya que a como mayor pense que estas no pueden estar beneficiadas, pues muchas de ellas, gracias a reducir los aranceles, pueden llegar a convertir en extranjero que pueden llegar a tener mayores beneficios. O balance xeral iso que está sendo increíble. É dicir, con unha pequena empresa que se poida beneficiar, non sei como, este tipo de tratados, hai miles que peisan precisamente por la chegada de grandes multinacionales que destruyen o emprego na pequena empresa. Iso é a realidade. O balance de instrucción, a implantación de grandes superficies, a facilidade, a liberdade. Nunca caso preguntamos de verdade, casos pequenos comercios de segundo. Se apostamos por o modelo de grandes superficies. Pero iso é liberdade, nunca tenemos grandes superficies. Pero a verdade é definir funcionar que digo que Sí, sí, son las cosas que decías anteriormente, porque yo no creo que la firma o el nombre o la docena vaya a traer más información. Pero está, quizás no tiene ningún problema, está llegado, ya está aquí, están en fin, están instaladas, están aquí. Los que realmente se beneficiados son las pequeñas y medianas empresas, que sí, pues tienen grandísimas dificultades, y no van a hacer solamente, sino sobre todo no van a hacer medidas médico, hay casos de combustibles o bolas, donde si realmente es más trabas que tengas que quedas en el comprar, las trabas de la de esos enfocadas, como volver no tratar todo, no superar, no realizarse las multinacionales grandes multinacionales, estuvieron 6 años negociando las autoridades europeas para verificar a las empresas. Lógicamente, la pregunta es ustedes que milloran no son no, tienen una labor filantrópica, entón, a grandes multinacionales fueron gastando gastos, os últimos expertos, en beneficiar a pequeñas que probablemente me parece que Yo creo que en definitiva beneficiados son los individuos que tenemos que dar ese poder donde debemos comprar, por ejemplo, si no un poco solamente hay una pena, pues este monopolio es posible que yo solamente pueda comprar un vestido en esa pena. Pero si por ejemplo que acabou gastando todo o povo. que acabou gastando todo o povo. En moitas escenas, pues se puede decir que me interesa máis comprar o vestido en Casa Manora ou no Zara. En este caso son menos a que les dura o beneficio a Casa Manora, como pequena empresa, ou a los beneficios. Sí, eso yo también parece importante, yo creo que hay que garantir que yo también los derechos, ¿no? De alimentar, de hacer el trabajo, de hacer el salario mínimo, etcétera, para poder desarrollar. Y ese nivel de comercio y las cartas son también, hay que estar, eso que trae precisamente de sus frutas, tenemos todos el povo. Tenemos más oferta de comercio, hoxe que fai en internet. Todos se refieren. En Santiago tengo razón. Aquí cuando se me tema se trabaja las cosas comerciales y las futuros más avanzado, más competitivo, que atrae a gente de fuera para tratar de es una relación que tengo pero puedo decir la competencia para que asiente millones de productos sea más competitivo y por tanto podamos ¿qué nos está sacando hoy en día la crisis en la que estamos? Las exportaciones. Si España no es capaz de exportar, hay que ver muy bien por la crisis.
aos exportadores, pero será sacando as caras das institucións administradoras. Por tanto, eu creo que tenemos un mercado como o canadés, as institucións competitivas, son competitivas, pero non pode ser negativo para os ciudadanos e para as empresas. Está rematando desde la ronda de preguntas. ¿Crees que se puede organizar a todos? Creo que sí, y creo que se va a organizar. Creo que va a haber estados a nivel compartir con valores. Normalmente Sí, pero yo creo que sí que se puede presentar en el estado. En el caso de una autoridad, movilizarse para que no se beneficie. É unha diferencia de autónomo que é básica e non sei se hai autónomo que Pois o futuro verá e nós sempre estamos a favor de libre comercio e todos os posibles beneficios que ese tratado pode haber dos nosos responsabilidades. Para vos tenéis ventajas do tratado? Porque cada unha de vos e que cambiamos dixo que non, o compañero dixo que non estaba a favor do tratado, Para nós, a maior ventaja que temos tratado é que realmente as persoas que están en o cabo é o poder dos lobbies dos estados e que isto é posible que este tratado non se leve a cabo pola ciudadanía, sino que son por as outras esferas do Estado que están decidindo como hai que facer as cousas. Neste caso, se ten beneficios a favor do libre comercio, pois somos a favor, pero nós decimos que este é unha relación que é moito máis depende da ciudadanía. Estamos a favor de preguntas. Para aquí. Sí, lo estamos trabajando. Vale. Eu ando preocupo de ustedes porque, vamos, eu tenho que entender usted. Se a ustedes falaban así, paramos a producir. Pero se usted tocou de pasada ao sector de gandeiro. Quedamos quietos. Non podemos nada, seguimos así. Seguimos as subvencións, non avanzamos, porque vostedes levan, eu desde que teño casi unha razón, as súas, non a marea, porque é vinculada a marea, pero non marea para chegar, desde os outros anos, non? E seguimos a mesma historia, que seguimos aumentando o minifundismo, aumentando a subvención, aumentando que sobrevivan esas ayudas. Temos que mudar. E, de feito, teño visto unha administracións contra empresas que fixeron cooperativas e xuntaron todos e avanzaron. Por exemplo, que isto a vostedes que ninguén no Parlamento quito de pasada, ninguén quito de pasada de pesar, non hai nada, e non vexo a vostedes que fagan por avanzar, por exemplo, cando se vai a ter unha concentración para pegar en condicións para acabar con o mismo e axudar aos colectivos. Aquí os tiñamos que ter, unha multinacional galega e pequena. Que tira con fora e mandar a lei, pois, a Estados Unidos e por aí. Eu se sempre teño con vostede que creo que é vostede, porque ao pasado manterse igual, non, eu creo que é un duro león para que non avancemos. Hai unha cosa clara neste país, e non é cada país como non sei que vostede, non? Porque tamén a independencia e o país é o outro, enteiro, estamos juntos. Pero o único xeito de avanzar é mudar, porque tal como estamos, quedamos que non avanzamos. Entón, eu animo a que cambie a nosa mundo. Gracias. Le contestaré. Non sei. Bueno, iso de colocar os gandeiros a zona das subvencións É que eu non quero eso. no, pero iso de colocar a zona os gandeiros que son os que reciben subvencións é a propaganda que non se sustenta dos lados. Me gustaría que se supiera cales son as subvencións que recibe Ciclón, cales son as subvencións que reciben as empresas mineras, cales son as subvencións que reciben as grandes eléctricas, cales son as subvencións que recibe a Comoa, ou as... O sea, non vai solucionar o tema. Precisamente, no,
defensores do libre mercado son os que cobran máis subvención. Ustedes saben que Alcoa ten 2.000 traballadores neste país, en Galicia, como digo, permitirá, ¿no? Pero non, e sabe canto le pagamos pola tasa de interrumpibilidade a Alcoa? Por non sei. 150 millones de euros. Eses son os servicios. Usted dice, para mí o progreso do sector lácteo é que a xente poida vivir do seu traballo. E o que estou vendo neste país é que no último ano o 60% das exportacións que están no Estado eran galegas. E iso para ustedes é un síntoma de modernidade. Por que? Porque non é No, era un síntoma sí, iso é un 2000, iso é 2000, os candeiros galegos fixeron o que lle decían os que tienen un uso como usted, é dicir, modernícese, invista, compre tecnoloxía. Bien, e resulta que os que máis invisten, que os que máis tecnoloxía compran, son os que máis as cosas. Por que? Este nacional, por ese libre mercado que determina que unha lei de calquer lugar de Galicia le teña que vender forzosamente a su producción calquer intermediario ou calquer industria. Ese libre mercado que non le dá libertad ao bandeiro. Eu non identifico a modernidade, o que eche de explotación, o a menos contrato, o que eche dentro do lugar, non. Eu coñezo modelos, por exemplo, de Suiza, ou de Austria, ou de Francia, dos galegos que viven con calidad de vida moi boa, moi millón, que non se basan simplemente en un tema maior dimensión. Eso é mentira. Que ven para Galicia un modelo lácteo de exportación de un producto con pouco valor añadido como el beneficio é un modelo empobrecedor. Se acabarán quedando situacións exportacións como moito, competir como Nueva Zelanda ou outros países que producen muchísimo máis barato que aquí. Ese non é o meu modelo, o modelo é outro, claro que sí. Ustedes, para non posso ser memoria, me fala do uniforme. Claro que sí. O Galicia ten unha ventaxa, pero ten que facer modelos agrícolas adaptados ao propio país e non importar modelos dun xeito papanatas que nos queren vender precisamente os que se benefician dos institutos da agricultura. Falen con calquer carteiro e dígales canto factura e canto de solar a pagar os veterinarios, a pagar as sementes agroalimentarias, a pagar a maquinaria, a pagar a tecnología e o que lle queda aos salarios ao final. Os grandes beneficiados da política agraria foron os que venderon as sementes, non son galegos, as sementes. Foron os que venderon a maquinaria, foron os bancos que dieron préstamos para que se endeudara. Pois ten que xuntarse en cooperativas e utilizar un trato ao mellor para dar e se facer rentable ese trato. E iso que está facendo, por exemplo, Veraco e Veraco. E Veraco sale variante, porque se xuntaron moito tamén. Porque non vale un individuo de cada un, pois vale teña media línea e sigo. Hai que avanzar, non podemos manternos quietos, non. Hai que avanzar. Eu, desde logo, vostede parece que eu non sei que é só o tempo, porque vostede é negativo un todo. Parece que todo non lleva. Pero mire, eu casualmente tenho unha explotación agrícola e desguardo un millón. Evidentemente, eu tenho unha explotación agrícola para poder vivir ben. Eu non estou parado, non estou agrícola bien. E non se va a ser, decir, tamaño, dimensión, se va a ser un produto con valor añadido, utilizar os conhecimentos para lograrlo que interesa a carne. Pero logo, podía plantearme outro tipo de norma. Eu non quero, se hubiera con hectáreas e con investimento de capital enorme, iría yo lo facería, pero creo que non. E hai ese outro modelo que creo que é convite para as condicións culturales de Galicia. E creo que ademais, eu creo que durante estes anos se perdeu a oportunidade de crear emprego no rural. De crear emprego no sector da agricultura ecológica, por falta de políticas públicas. É evidente para desenvolver o agro son necesarias políticas públicas. Non hai outro xeito.
non è un progetto di fare comunicazione con la relazione del territorio. Políticas públicas. Vamos para acá, ¿no? La transferencia de conocimiento, el asesoramiento de esa gente como contractor, ya que hay que decir, estoy siendo un proyecto viable. Y en ese momento, pues, eso no se cae así, porque lo que interesaba era dar los precios, o sea, de proyecto. No era a rentabilidad. Las tres sindicatos eran las que aconsejaban. Pero, Las tres grandes son conscientes. Normalmente son conscientes, todos están en el momento. E eu dava vivido, non son para pasar, dava vivido, eu son dos colonos. E agora quero poñer o vaquero, non o colono. E quero cambiar, quero mudar para mellor. Eu vexo que vostedes siguen no Parlamento e eu non les escoito protestar a decir, non, temos que facer unha concentración en condición cero xa, porque vamos tarde. E se vamos tarde, desde logo digo unha cosa, as vacas que les ceda apenas produzen leite. Galicia nisso é moi boa, porque climatológicamente é moi boa. E cando na leite non carne, pois temos que avanzar e fomentar o cooperativismo e crear centros grandes e despois vender fora. Pois é, a cosa non está nisso. Agora, hay un error de trabajo. Decía usted antes que efectivamente por resultado no acompañamos con la noticia redactar cuidados, porque creo que cumplir que estábamos a dudo que no apoya o que supoña el económico, no sé si que estamos de acuerdo que malo y creo que por un lado. Después también citabas al compañero Arcea, haciendo mención a los tweets. Pois habendo menciona a confianza da gente de dice que vamos a decidir e logo non se a realidade, non? Pois sabemos que esa idea que leva ao final da realidade. E indo por aí, pois entonces tamén, decías antes o como a camiseta que vale 6 euros, de onde ven, que non matica, e isto que eses precios de non de venta, gostaría de saber a súa posición, a súa solución, non? Para afrontar as desigualdades entre uns e outros. Eso que nos sucedía a usted a esos temas, a las condiciones laborales de esas personas que van a hacer ese programa. Pois, bastante ambicioso de contestar agora. Primeiro, eu vou detrás, evidentemente, só falei do síntoma de que Trump utilizou malestar de determinadas capacidades que se consideraban perjudicadas para políticas de globalización, de deslocalización, que son as zonas de Estados Unidos, de enorme faro industrial, etc. Para eso, creo que eso es a acción de moita xente que votou a favor do Brexit, que non son todos os racistas, os xenófobos, sino que hai moita xente que se sentía perjudicada por as políticas liberais da Unión Europea. Creo que iso hai que reflexionar. Eu creo que estou nunha conta de esquerda, se debe reflexionar, porque a alternativa foi a extrema dereita e non as forzas que existen. Acabo de decir que só unha referencia ao que o tweet sobre o artigo 122 da Constitución, todo está supeditado en esperar, porque o que di a un canto. Eu creo que sería moi complexo dar unha resposta á pregunta de como quixeron mudar, de como superar as desigualdades que sigue sendo o noso sistema capitalista, precisa da desigualdade. Precisa da desigualdade para poder progresar. Non é unha casualidade, non? Existe sobre todo, evidentemente, es fomentar todo o que se está en eso. Eu creo que o modelo consumista no que vivimos provoca, evidentemente, que si podamos comprar aquí moitos bens de consumo, pero a costa de que en moitos sitios se produzan esas condicións e todas as medidas que aquí se poden facer, por exemplo, prohibir a aprobación do CETA, países. Estamos en un debate donde se puede llevar a CETA, las camisetas
decía antes, en verdad creo que en un estado donde se cuestionan los derechos laborales de los pequeños, de los trabajadores, por tanto, creo que no tiene nada que ver con ese tema. Bueno, hacer un par de reflexiones, porque quizás que aún que están pensando, muchos de los datos están ahí para contrastar, ¿no? Decía Laura que potenciar su estado de bienestar a través del libre comercio. Yo creo que en los últimos años vivimos precisamente en ese estado de liberalización brutal, de poner los intereses de grandes empresas y a donde nos leva de algo que está muy claro en la sociedad actual. La diferencia entre os que máis teñen e os que menos teñen é moito máis alta que hai 10 años, e ese esquema que temos aquí neste país, producidos anteriormente, tamén en Estados Unidos ou simultaneamente, en todos os países onde se cree que o libre mercado sin regulación pode mellorar as condicións de vida de todos por igual. E non, ao final vemos que cada vez son moito máis altas as diferencias entre os que máis teñen e os que menos teñen. Por tanto, esa confianza nun libre comercio y sin regulación, creo que es claramente algo que no se sostiene porque no se está ahí. Y decía Juan María algo que a mí siempre pensar que el libre comercio puede beneficiar a pequeñas empresas o a pequeñas empresas de nuestro país, porque decía algo que claramente no se sostiene, porque tienen un interés con el libre comercio, son las empresas americanas. O sea, por eso están deshaciendo como lobby y están manteniendo a ocultación dos datos porque están defendiendo sus intereses. Pensar ahora que podemos obtener beneficios, que podemos aumentar nuestras exportaciones gracias al libre comercio, creo que es para algo que no me están buscando ese lobby que son las grandes empresas y creo que no se sostiene. Yo creo que hay que tener claro que el comercio necesita regulación. No podemos imponer los intereses de las empresas sobre los intereses de las personas. Y creo que lo vamos haciendo así en el estado de bienestar en los últimos 35 o 40 años, por lo menos en este país y en otros países anteriormente, priorizaba ese estado de bienestar a calidad de vida de las personas. Creo que la regulación del comercio no traería nada positivo. Eu creo que unha cuestión de partida muy clara de que lado nos ponemos. Do lado das empresas, es decir, do lado das personas. Creo que espero, como decía Antón, que podamos llegar a tiempo pagando, pero a mí me preocupa que se diga que estamos do lado das empresas y que podamos poder que vai a favorecer as empresas de los países, as empresas medianas, pero yo creo que é muy claro que este momento que quiere beneficiar a las empresas. Pois, non somos a favor de liberalización, claro, que queremos mellorarlo, queremos nos criterios, aplicarlos, facer máis fáciles, facerlos máis sencillos, e simplificar estes procesos. O que non queremos é, por exemplo, unha persoa que fai un exame en inglés aquí en España, en un nivel, despois chega a outro país e non lo recoñece na que volver a ter. O que queremos é simplificar este proceso para facerlo moito máis fácil e moito máis comprensible para todos. En canto ao debate entre empresas contra persoas, pois nos sempre pensamos que o grande beneficiado do libre comercio son as persoas, porque somos nós as que temos a liberdade para elegir, a liberdade para elegir, en definitiva, somos nós as que podemos optar a un amplio abanico de posibilidades que as que nos escolher que nos convenen. Desde a nosa formación, que agora non estamos a favor de excluir a comercio. E máis, dicir que se está o acordo acerca de excluir o comercio, tendo en conta que un texto de 1600 páginas que está especialmente argumentado. Non creo que esteja o que está facendo é homogeneizando e facendo máis accesible ás empresas de todos lados do Atlántico e competir nos mercados de maior condición, o que, por a propio sentido da maneira, é algo normal. Sin embargo, durante siglos afligimos a poner barreras e evitar entre os distintos países que están sempre en el mismo. Realmente non creo que
un tratado de libre comercio que es un nariz, no simplemente estaba haciendo que él pudiera cumplir la misma norma aquí en España que por cierto no tiene que estar pasando todas las pruebas aquí con Canadá, con todos esos. Por otro lado, fala de su arte, está todas las empresas como ciudadanas. A mí esa dialéctica empresa-ciudadano, o empresario malo, un empresario no me considero malo, pero ciudadano non me entendo. Eu creo que son o mismo malo, porque se as melloras empresas están a mellorar os ciudadanos. E, por tanto, nós o que buscamos é precisamente a empresa de vale mellor como xerador de empleo e, por tanto, os empleados de moito mellor e, por tanto, o país a riqueza se distribuirá mellor. O importante non é que seamos todos máis pobres, o importante é que seamos todos máis ricos. Ahora, estou de acordo, aí estou de acordo, que hai un problema en cuanto ao reparto da riqueza. Entonces, debemos implementar mecanismos para que esa riqueza se distribuya mellor. Ciudadanos está apostando por complementar os servicios que nos tenemos. Es decir, no se está por la igualdad, por conseguir una manera igualdad de los repartos de la riqueza. Ahora, lo que no queremos es un reparto na pobreza. No queremos igualdad de por ejemplo como todos. Yo creo que volver al perfeccionismo del siglo XVIII, volver a hacer a todos tan pobres que vuelven al siglo XVIII. Que es indudable que también los pobres que tenemos. Algo que hablaríamos, algo que tú has hablado muy importante, de la lucha por la democracia, de quién decide qué cosas se pueden hacer. Yo estoy a favor de que los debates en que somos verdaderamente democráticos, donde puedan decidir que cansamos de los criterios de salud de paisajismo, estén ahí claros y la teoría del ateo que dispone de que si las empresas de gobierno van a ver a nosotros, porque no un mundo, como se dice, donde la tasa de ganancia va a baixar y donde a la tarde por aumentar la tasa de explotación, porque no se más parte de la tarde, eso evidentemente claro que sí hay esa dialéctica. Claro que como dice Warren Buffett, hay valores de clases que no se están dando. Claro que sí, y creo que en este caso estamos hablando de eso. Es decir, ¿qué tanta parte de tasa se queda? Yo creo que hay que limitar la parte de tasa a estas empresas, o aumento da desigualdade do país, un dos grandes problemas neste momento. O aumento da desigualdade non é casualidade, non é casualidade, é fruto de determinadas decisións políticas. Eu insisto, además, cuando a todos todos ahora, o primeiro estudo de acordo dos estudiantes que cada consideración non sempre lo que fija institucións democráticas e cales non. Por exemplo, de manera que se va a gobernar e a zona non é correcto. Eu considero que o Parlamento Europeo é unha institución democrática. Tirando aí, as leis que se aproban no Parlamento son institucións democráticas. Estén gobernadas por Podemos, estén gobernadas por o Partido Popular, eu considero que o primario é o Parlamento é democrático. Por tanto, non me atribuo a legitimidade para decir si son democráticos o organismos Formalmente pode considerarse democrático, o debatimos antes de llegar ao Parlamento, que se modificaban 20 textos legislativos, por exemplo, a ordenación urbanística provisional, a lei de montes, modificacións trascendentales do sistema de transporte público, etc. E se debatiu por hora e media de textos legislativos. Eu creo que hai xeitos máis democráticos e participativos de la sociedade. Formalmente, o Parlamento Español tamén é unha institución democrática, pero parece ser suficientemente democrático e transparente que se estuvieran aprobando na legislatura pasada do señor Rajoy o récord de textos legislativos e que aquí a ciudadanía ni se entera de que se aproba a lei de comunicacións que deixa a lei de comunicacións galega en papel mollado. Eu atribuí a responsabilidade que teño. No, ahora, eu creo que se dá ese considerar democrático non podo dudar da legitimidade da elección dos outros que hagan esa posibilidade de... Yo creo que a creación dese foro de armonización fundamentaria que va a facer formar parte de unha pequena empresa, así como os
grandes lobistas, eso non é un paso para a democratización dos datos. Eu creo que si con este mecanismo máis democrático, o Parlamento Europeo ten moito de melhorar para ser unha institución plenamente democrática e os ciudadanos se poden sentir representados, saímos falando de outras medidas e non as medidas de reducir os obstáculos no ar ciudad, os políticos laborais, porque tenemos que se fuera verdaderamente democrático se estarían debatiendo outras cousas, que é melhorar precisamente os casos de desigualdade, melhorar as condicións laborais, etc. É un texto bastante difícil, porque son casi 500 páginas de 500 articulados, justamente. E non asociei en ningún momento todo eso que me estás contando, é dicir, o que realmente vexo está prevendo a regulación e a prevención das políticas ambientais, están prevendo regulando a prevención das políticas laborais, por tanto, todo, todo o que ti crees que pode ser no futuro, que ten unha interpretación, que non lendo, en inglés, igual me trago un pouco, e non digo o significado final, pero non vexo onde está a frase, a verdade é que é unha cosa.